شقة كان رادينوين شقة واكنا شقة أو حد دق لهايا سوى دايفر سأل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاله خيمة بدن شرفته وأنا سلامي ورنيو نبضه warkaaniiti waxaa la dhahaa shaqada adduunka ugu bay badan lacagta ugu badan oo la qaata kii waay makasay madaxoona shaqa ku jirtay shaqada camal dig shaqeeyeen iska dhaaf shaqa waa kana oo ku dhamaatay $20,000 bishii lu siyaa intee u socotaa maalintii tii rabbi ku maanta oo dhimatidna insurance ku jirtaa $2 milyan ee haa lu siyaa baariyo intee u socotaa yaa boosneer dhexdiisa ka shaqeeyay boosneeraha meelaha alaawad wasakh oo la dhaqay قدك وحي قال وحي الخواستي وحي حار وحي كاذي أذي على باشا لي شغلات كاس لي واي ودحق لي قد كان دحق لي مركي مالح حرمه ودواله وحلو تبيا ألاب أو أكسجين كا وحكا دم قوته ودحق لي وقلي قدك. Disgusting and dangerous job in the world. They earn $20,000 a month. If they die, their families will receive $2 million in compensation. They are sewer divers. They spend their days cleaning up blocked drains in the city's underground network. بوسنيرها دحديثي وكل دواله حافظان حك حرمي حافظ كلا كسوفوري مركا لباتن كا كون أجيبي بشي انت وسعتها باريو. Imagine wading through murky water in a confined space with almost no light. Sewers accumulate harmful gases like methane and hydrogen sulfide. These gases can be suffocating and even cause explosions. Helmets and oxygen tanks as they bravely navigate the sewers. Every time you flush the toilet or wash dishes, these items enter the sewer system. Sewer divers must handle all these issues, which is no easy task. Due to the risks involved, they can only stay underground for short periods. They work tirelessly to ensure smooth drainage, and their services deserve great praise. Would you be